Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Limpung Yelekai Football NDSA League Football Tournament Arajar Arpulai do Arpusau Hakakerdan 3rd Division Yakabala Penlong Lakanong Stun District Sports Association Kala jam Shaka Semi-Final Hakasngi Balang Katayo Haba Pai Shaka Jing Yelekai Semi-Final Haka 3rd Division Kakenhun Yelekai Jong Kati Senyangon FC Kala Yok Ban Korea Ka Jing Job Dakaba Kala Penlim No Dalai Gol La Shi Yaka Wat Diba FC Kadba Ka Dommaulen FC Kala Penlim No Shigol La Not Yaka Mau Tau YSCC Haka Jing Lekai Semi-Final Haka Juk Ketika Sengi Hamadan NDSA Nong Pendeng Ketika Jing Yok Ban Korea Ka Jing Job Haka Ketika Jing Lekai Semi-Final Kala Penong Yaka Tiak Senyangwan FC Bat Dommaulen FC Bakin Yok Ban Rung Shaka Final Jong Ketika Limpung Haka Kerdan 3rd Division Mentaka Samoy Lekai Nakalang Ka Tournament Committee Ka NDSA Kala Pentip Baka Jing Lekai Final Jong Ki R3 Ki Division Baka Ntup Yaka 2nd Baka 3rd Division Kanlong Haka Khat Sautrik Benai Nai Wing Arajar Arpulai Yaka Baan Sedang Nadu Kapor Khat Wib Jemen Stem Shushu Kala Pentip Ru Baya Kalimpung Lekai Jong Ka Super Division And Play Perda Haka Khat Santrik Benai Nai Wing Arajar Arpulai Haka Por Shibaje Shipho Nok Pai Sngi Haka Baka Kenhun Lekai Jong Ka Pendeng Ray SC Kanya Kun Persha Yaka Mau Lar Shong SC Lapan tibru baka Limpung Yelekai First Division Pan kan sedang haka khat nyaw tarik benai nai wing Arajar Arpulai haka por khat arala san mensngi haka baka kenhun Yelekai jong ka por shang bet SCC kan yakun persya yaka lausi SCA